ili je bilo manje ubijeno? Evo ja ću ti pročitati podatak, zvanični podatak, pazi, cifru od 700.000. Cifru od 700.000 su objavili komunisti, koji su bili neki od komunisti su, teško je reći ko je bio veći ubica srpskog naroda, da li ustaše ili komunisti. Pazi, komunisti su utvrdili cifru od 700.000 Srba. Komunisti. Znači, ubice Srba su utvrdili tu cifru. E sad, slušaj sad istorijski podatak, kojim niko ne sme da se bavi, koji niko ne bavi. Evo, istorijski podatak. Pazi ovako. U zapisniku od 18. maja 1945. 18. maj 1945. U zapisniku anketne komisije, Zemaljske komisije Hrvatske, koja je prva uzela svedočenja preživelih u Jasenovcu. Znači, Zemaljska komisija Hrvatske je napravila, anketna komisija Zemaljske komisije Hrvatske. Prva je uzela svedočenja preživelih u Jasenovcu. Slušaj šta su izveštaji prvi zapis svedočenja preživelih. Hrvat Milan Duzemlić iz Drenovog Boka, opštinski beležnik u Jasenovcu. Znači, opštinski beležnik. Čovjek koji je beležio. Nije bio neki, razumeš, obrađivo zemlju, nego se bavio statističkim podatkima. On kaže: do dana mog hapšenja i sprovođenja u logor, do 21. decembra 1943. prijavljeno nam je 900.000 ubijenih u logoru. Do 1943. do 21. decembra. Kaže čovjek koji je bio opštinski beležnik u Jasenovcu. Ne u Meksiku, ne u Australiji, u Sidneju, nego u Jasenovcu, opštinski beležnik. Do kraja rada logora Jasenovca, a na osnovu iskaza Milana Duzemlića i drugih preživelih logoraša, anketna komisija je zaključila da je u Jasenovcu umoreno, znači ubijeno, oko 1.400.000 ljudi. Ovo su ljudi koji su prvi radili anketu. Pa su došli komunisti pa su to spinovali. Pazi, znači 1.400.000, oko 1.400.000. Od tih 1.400.000 nisu bili svi Srbi. Bilo je Jevreja. Koliko je bilo Jevreja? Bilo je par desetina hiljada, nije bilo 100.000 Jevreja. Bilo ih je, ne znam, 20-30.000. Znači, više od 1.300.000 Srba. 1.300.000 i 350.000, ali taj između 1.300.000 i 1.400.000 je ubijeno. A komunjare su to podelili na dva, 700.000. I sad se vodi polemika da li je bilo 700, nego je bilo 38.000, 60, da li je bio tamo Luna Park, Dečiji vrtić, Disneyland. Na kraju će da bude da je Jasenovcu bio Disneyland. Da je bio Disneyland tamo. Ali šta je ovde, kada govorimo o Jasenovcu, ja opet da ponovim jednu stvar. Jasenovac nema nikakve veze sa Hrvatima. Nikakve veze. Jer Hrvati nisu osnovali Jasenovac, nego je Jasenovac osnovala Rimokatolička crkva preko Ante Pavelića. Kako nema veze? Pa oni su podržavali Hrvati. Koji Hrvati su podržavali? Koji Hrvati? Hrvati. Hrvati podržavali? Pa Hrvati... Jel su Srbi podržavali Josipa Broza? Evo, pitaj Miloslava Samardžića, nemoj mene da pitaš. Da li su Srbi podržavali Josipa Broza? Pa Josipa Broza niko nije volao, čoveč. Za vreme rata, kada je bila velika kampanja, 45. Pazi, 45. kad su komunisti uzjahali. Pitaj Miloslava Samardžića, evo nemoj mene da veruješ. Na kraju rata, 80% Srba je bilo protiv komunista, za četnike, a 20% je bilo za komuniste. 20% nije mala cifra, ali na kraju rata. Na početku rata, komunisti nisu mogli da se skupe. Pa znaš ti kako je nastao komunistički pokret u Srbiji? Oni su, nacisti kad su zauzeli Francusku, oni su iz zatvora u Francuskoj oslobodili ljude, komuniste, koji su bili sprovedeni iz Španskog građanskog rata, gde su tamo pokušali da instaliraju komuniste, pa nisu. I oni su te bandite obučili, te komuniste, i poslali na teritoriju bivše Jugoslavije da rade posao. Komunisti nisu imali uopšte uporište u Srbiji. Niko nije bio za Josipa Broza. U Hrvatskoj ljudi nisu... Evo čitaj knjigu od Vladimira Milera Jevrejina, koji je neutralan. Kaže, kad su došle Ustaše 41.
I kad su počeli nas maltretiraju, jer on rođen u Zagrebu, Vladimir Mjelar, on je posle otišao u Izrael. Ja znam to čoveka, pomagao sam mu da objavi knjigu, tako je to bilo u NDH. On kaže, kad su nas Ustaše počeli da maltretiraju, nama su prilazili Zagrebčani koji nas znaju. Znaš koliko ljudi, Hrvata, koji su nas izvinjavali. Kaže, to nisu Hrvati, to nisu Hrvati, to su zlikovci, to su... Znači, hrvatski narod nije voleo... Sad, ti ćeš da kažeš, eno, bacali su cveće kad su ulazili nacisti u Zagreb. Pa bacali su, ti možeš tako da kažeš, ispred Pilatove palate, došlo 300, razumeš, razbojnika koji su doveli fariseji i vikali krv njegova na nas i na decu našu. Čekaj malo, bato. Isus ulazi pre toga u Jerusalim. Jevrejski narod izlazi i baca mu palmove grančice pred njega. Jevrejski narod je voleo Isusa. Ali banditi, brate, sila, Boga ne moli. Pazi, bili su izbori u Hrvatskoj, prijatelju, u Kraljevini Jugoslaviji. Ante Pavelić je dobio 2% glasova. Kako su onda Hrvati podržavali Antu Pavelića? Ali to hoće katolička crkva, da prikaže kako Ante Pavelić je legitimni predstavnik Hrvata. Pa Hrvati nemaju veze s Antem Pavelićem. Jasenovac i drugi logori su projekat rimokatoličke crkve, a ne Hrvata. Danas imaš više ustaša među Hrvatima nego što si imao 41. Pa što ti Hrvati kad su tako gledali, što nisu pomogli Srbima? Da pomognu. Što Srbi u Srbiji nisu pomogli četnicima? Kad je došao Josip Broz. Evo najviše ti primjer mog dede. Otac moje majke, Kosta Kostić. 48. Pazi. Komunisti sve drže pod kontrolom. Znači, kidaju. 1948. Završen drugi svjetski rat. I moj deda, Kosta Kostić. Bilo je tu još par četnika koji su se krili po šumama. Kao što je bio Vlado Šipčić. 56. je nestao. 48. Moj deda sakrije dvojicu četnika kod sebe kući, na selu. Selo Dubrava kod Ivanjice. I on sakrije dvojicu četnika. 48. I oni su tu bili neko vreme, 10-15 dana, mesec. Deca nisu smela da znaju, da neko ne progovori. Ali, meni kaže majka. Kaže naša majka, moja baba, Danica, kaže, mi krenemo da jedemo, ona tamo nešto spremila hranu i neko me nosi tamo. I mi kao, tišina. Mi smo smeli da pisnemo. I mi nismo znali kome ona nosi jelo. Znači, mi jedemo, ali ona nosi nekome tamo jelo. Tamo u ovu sporednu kuću. I ti četnici su tu bili neko vreme, da li mesec dana, ne znam koliko su bili, i onda su otišli na drugo mesto. I neko ih prijavi i uhapse te četnike. Tu dvojicu. I krenu da ih muče. Znači, kidaju. I oni progovore gde su bili. Kaže, bili smo kod Koste Kostića u selu Dubrave. Jeste vi Kosta Kostić? Razumeš, komunjare, Matili, cigare, šeširi, oni opasni, razumeš. Bravarski pomoćnici. Nisu oni bravari, znaš što je bravar, to je titula. Bravarski pomoćnik. Razumeš, dodaje klešta, dodaje šaciger, razumeš. On glup da sedne, on kad bi stao za strugu, odsekla bi mu u ruku strugu, razumeš. Debilčina, razumeš, komunistička. Ste vi Kosta Kostić? Pođite s nama. 2,5 godine mučenja, brate. Kidanja, odvalivali su mog dedu. Znaš šta su mu radili, brate? Gasili mu cigare po licu, sipali mu slanu vodu u nos. Ti ne pričaš šta su mu radili. Da ti ne pričam. Moja majka i ova tetka, ova starija, neće o tome da pričaju, da se ne potresaju. Znaš šta su mu radili? Kidali su ga, bato. I on posle toga je umro od posljedica, imao je 51 godinu kad je umro. Moj deda. Od mučenja komunističkog. I ko je smeo da podrži četnike kad su komunisti uzjehali? Ko je smeo? Ko je smeo od Hrvata da podrži kad su došle siledžije? Pa kakve razlike između Ante Pavelića i Josipa Broza? Pa nema razlike. Iste metode su primenjivali. Pa znaš šta je radio Ante Pavelić kad je došao na vlast? Prvo je počistio sve pametne Hrvate. Sve ih pobio. Sve. Pa isto ko komunisti. Sve učenije ljude. Sve. Nije, bili su ljudi koji su učeni, koji su bile fukare.
Oni dođu, brate, ubiju vojvodu Petra Bojovića. Da. Na smrti ga pretukli. Pa vratili su ga kući, pa je kao umro, kad su vidjeli da su ga dovoljno mučili da će uskoro da umre, onda su ga vratili kući, pa kao umro prirodnom smrću. Nije smeo niko da mu dođe na sahranu. Znači, Jasenovac nije hrvatski projekat, to je papski projekat. Nije to ni katolički projekat, jer imaš ti mnoge poštene katolike. To je papski, to je vatikanski jezuitski projekat. Ali to njima super dođe da oni preko Jasenovca, evo sad će da se snima film, sad će Srbi, po znacima navoda, da snimaju film o Jasenovcu. Evo vidiš kakav će to da bude film. Tu se nigde neće spomenuti rimski papa i katolički svešnici. Nigde. Nego će da kažu kako su Hrvati pobili Srbe. Upravo ono, taj film će da bude u funkciji Vatikana, a Srbi će da ga prave. Vidjet ćeš. I sad ti optužuješ kakve veze imaju Hrvati sa Jasenovcem. Kakve veze imaju Srbi sa Golim otokom. Kakve veze imaju Srbi sa Josipom Brozom i sa Kočom Popovićem. Pa nema nikakve veze, čovječe. Ti si imao teror, komunistički teror. Džabe što ogromna većina naroda podržava Dražu Mihajlovića. Brate, dolazi sila, kraj priče, kida. Tako dolazi sila, dolazi Ante Pavelić. I mi mislimo, Pavelić, kakav Pavelić nije Hrvat? Pavelić, bre, razbojnik. Razbojnik, zlikovac. Kakve on veze ima? Pa Hrvati za njega nisu glasali. Ti danas imaš više ustaša nego što si imao u vreme Ante Pavelića. Jer su oni to razradili i medijski ovo ono i sad su mnogi Hrvati postali ustaše. Ali opet i tamo su oni, evo sad su na ovim izborima pukli, onaj Tunjavi Milanović pobedio HDZ. Taj Milanović nije ništa, ali on je to bolja opcija nego... Evo, Hrvati neće glasaju za ustaše. Glasali za Milanovića. Razumeš?